mo, nagpintas mo't tinamayan nyo kadagiti balon sa anak ko. Siyempre, Mami. Nagustuhan niyo matlaan ka diti disenyo na, Mami? Launay anak ko, nagpintas abuyahan. Talaga na pintas. Ngamin, naurnos ti pan nakaarabid na, Mami. Wan nga rod iho, ay na maayatanak amang buybuya. Napintas ti pan nakadisenyo na. Kaslabat ang dekorasyon ti pangkasar. Talaga apang kasar ti disenyo na, Mami. Ngamin, anibersaryo yo ka ni Daddy. Wan nga rod Bonggan samot unay anak ko. Anya nga tanubawasan nyo ba ti dekorasyon na? Tay simple lang. Saanan, Mami? Gusto lang dito ang dekorasyon na. Wan nga rod Apay abawasan nyo ngay. Sayang mo't ati nagbambanugan mi, Mami. Pudno ti kino na dagiti kakapsat ko, Mami. May mayatan ti kasta kabongga, ngam ti ibagada nga agtip-tipid ti dekorasyon tayo. Bala, kasta na nga rodan anak ko. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na, Mami. Amuyumat nga aramidan mi amin. Basta para kada kayo kini Daddy. Venus, naawagam ka din ti mangi-deliver iti lechon? Wan manang, masapadan to ka no nga i-deliver inton bigat. Dagiti ngay lamisaan kan tugawan a mausar. Kumpleto ka din, si Drake? Wan manang, kompleton. Masapan tula ka nung itulod ni Mark diti balayin ton bigat. Nakasaritam nga rudan ni Mark nga isudan ti makaamo nga ag-serve ka dagiti bisita tayo? Wan, imbaga akong data kenkwana. Anya oras ka no aya sumangpot ni Daddy. Di namat imbaga ti oras, basta ti kunana, itangal daw ti isasangpet na. Amuyo mat na ni Daddy. Mahilig amang sorpresa. Sa bagay. Ngam ita, isumat ti masorpresa. Di nalakit dinamnamaan ang nagsagana tayo. Wan tamo na siguro. Kat kasi ti sigod a simpilaan. Di nalakit dinamnamaan ang mas bongga ita. Ngamin, double celebration para iti sasangpet na. Kan anniversary da kin ni Mami. Happy anniversary kada kayo kini Mami, Daddy. Agyaman kami Happy anniversary, Daddy, Mami. Agyaman kami, iha. Agyaman ako na iti panangisagana yung aming kadagito'y anak ko. Awan anyaman na, Daddy. Amuyumat no kasano ti kinapatigyo kada kami. Aramidan mi daytoy kas panang subad mi kadagiti adu a sakripisyo para kada kami. Husto ti kuna ni Venus, Daddy. Isong ag-relax kayo laang dita ka ni Mami, okay? Okay. Katulitag man ang tagyaman kada kayo, anak ko. At dan sa awag mo lakay. Huwag kang pweso. Mapit lang Sumpatak labit tawag ko. Sige lang, Daddy. Mami, panawan da kayo pa laang dito, Iwan. Orayin nyo laang ang ti panagsubli ni Daddy. Asikaswan mi pa'y dagiti daddo maabisita tayo. Sige, iha. Kitain nyo timakan ang mga nukumurang. Di kayang danag, Mami. Adu ti makan. Sige, panawan da kayo pa'y ditoy. Umaykan man ng kristal. Mapantan iti ayan daan ti Helen. Agyamanak, Diyos ko. Agyamanak kadagiti parabor nga ititid mo iti pamilya. Sapay la kumata itultuloy mo ti mang tarabay. Kun mangiwanwan kada kami. Italakon kan kati amin. Amok asaan da kami abaybayan. Si kalat takuman ti makaamu amang iturong kada kami iti pagsayaatan ni. Apo. Dagamit gaya man dito sila ta Australia. Kung naglagid dino sa dino tinapanam. Itay ka pa asap-sapulan. Kat nusap-sapulan kamot itay. Kunak ano da ka dito'y silet na iso nga imayak dito'y. Ako. At alabit kinasarita kiti cellphone ko, bakit? Kastaya. Wen. Ay, baka turturog akmatan. Jakpay ngamin nasubot ti puyat ko idi na minsan arabi. Si Kangay. Apay, di ka pa'y maturog ayan. Maturog akmatan Ang shower ak labit.
Dagangan na kami. Sige, umuna ak nga roda na maturog. Baka turturog ak nga bidan na talaga. Kaya't mo asawan, nagsublim la ang adagos ni Roland, anak kaw. Wala nang, imawag nga minti katrabahon na. Nagka-emergency ka no ti may sa akadwada. Iso ang masapol nga agsubli adagos si Ije Barko. Kasta aya, kung naglaki di numabayag pa iti bakasyon na. Day tamat nga rod tinamnamaan mi. Ngamkas diyamat nga rod nga adda emergency. Iso ang nagsublimat lang nga dagos. Bareng ano inton sumaruno nga agaway, kat mabaybayag taon ti bakasyon na. Sapay la kumana nang. Sino nga ta tinagchat? Ni, nagsasarunuman. Kita og man tayo. Ni, anya daytoy aladawan. Ladawan met ni Roland. Kat adda kasinsin na labay na ang babae. Diyos ko, anya ti kayat asawan daytoy. Sino daytoy ang babae? Sumangpat gaya man ni datin to lumayalawas, mami. Wan iho. Agsagana tayo kadimanan nakasitisigod. Kwa. Saan siguro nanak ko? Ne, apay ngay. Ay kwa. Agluto tayong tulaangan siguro iti uray basit a pagsasangwan tayo. Dalolo kan lola ay. Umay dan tumatlaan ka di ditoy. Ay katun Basta di para kada tayong tulaangan a pamilya ti isagana tayo. Saanan akas iti sigod, akas lapyas ta dito'y lugar tayo. Tunggal sumangpat ti amayo. Apay ngay, mami. Kwa. Masapol nga agimpan tayo anak ko, tani. Panag-enroll man inton umay abulan. Sapay nagngina ti tuition nyo. Maikawa kiti kinaulimot mo abakit. Manipod si Mang Petak. Saan ka na matagdagari? Ngunit kagsaw, di ka matagsaw. Abay, at ka di parikot. Manupay ababa iti kayat mo aparagsakan, Roland. Ha? Ni, anya tikat mo asawan na. Si kalaang ti makasungbat iti dayta sa lutsud mo, Roland. Estrella, Kunaklakit din no na ito makakadagiti siman a babairo. Ngamsan matgayam. Nalaing kamatan niya. Agasam man ti manuatawan a panangluklukom kanya. Estrella, Awanan maibagakpay kan Roland. Ngamin, talaga nga expert kan no may papan kadagita a panag. anya ka din dagitang ibagbagam. Di kan agin di mo. Ngamin, ammo kun ti kalukwan ngar aramidam. Di ka aglibak may taadda ebidensyak. Ha? Angam di ka madanagan. Tawan planok ang mga pa iti agdama a babaem. Aramidam latta ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Estrella, Manipod itang. Saan tan apakibyangan ti tunggal may sakadata. Ngam kiti, nawaya ka na tang agbalin nga ama kadagiti anak ta. anya ka din dagitang ibagbagam. Roland sa anak ang bulsak. Sa anak at ulang. Amukmat ti mangrit na. Iso ang mabalin ka di. Di mon ipatangkan ti ulpot mo. Estrella, awan da mo ka dagiti ibagbagam. Nalinis si konsensya ka. Mamati ka kumamot kanyak. Talaga ang natangkan ti ulpot mo, Roland. Ato, kita ang dagita ladawan. Ladawam, kan ladawan ti agduduma a babaim. Ne, sa dino tinangalaam ka dagita alatawan. Nuti ko nam, kat nalaing ka amang ilimat. Pasensyakan, ngam nalalaingak mat amang duktal iti aramid mo. Nagsakit na nang. Nagsakit. Ala, di kan agsangit anak ko. Awanan mabalinan tayo no talaga pinanawan da kayo ni Roland.
No kaano adadakkelan dagiti anak mi. Isumat gaya man ti panagbabae na. Kat tinasakit. Talaga nga imparo pa na mas pinili na ti babae na ngamda kami a pamilyan. Ala, bay amon anak ko. Di mo rumbang asangitan ti kasya aklase ti lalaki. Ti rumbang nga aramidem ita kat lipatem mo ni Rulan. Ipamaysam ki di nga asikaswan dagiti anak mo. Talaga akasta ti aramidak nanang. Diyak lang amin malapdan ti magigngagladingit. Nagsakit ang panunutan, nakalpasan ti manuatawan. Isukat naklang gayam iti ububing. Kas na kunakon, lipatem mo da di arulan. Ad-adala nga agsakit ti barukong mo no iso ti pampanunutam. Saan na bale? Tanairwam kamitan nga awan iti dinayong agiina. Isu apatsyak analaklakam laengan alipatan ti asawam anak ko. Adtoy ti listaan ti sukat dagiti ingredients ti tinapay mare. Daytoy pay laang ti surutam. Iti kasta, maalam ti usto araman ti aramidem at tinapay. Agyaman nak mare. Awan anyaman na mare. Awagan naklaeng no kasapulam ti tulong ko. Ta nakasagana ak at tumulong ken ka mare. Madanagan nak nga rod mare. Amangan ket din no jak kabailan. Apay kit din asaan ngay. Addan experience mo nga agbake. Iso apatsyak analakam laangan asurutan dayta. Di ka agdanag ta si dadaanak at tumulong kulak manen mare. Banag apagyamanak unay mare. No awan ka laeng. Jak amun no kasanok arugyan ti negosyok mare. Kabailam dayta kunak lang arudan. Agtalag kay ti kabaila mare. Awan papanan na no di ti masurusurum tumatla ang timang pataray iti negosyo. Mami, Oh, apay anak ko. Ada ka di ibagang. apay nga, saan mo nga awid ni daddy? Ha? Ay na, di mo damagan si Drake. Wan nga rod Saanan akadadamag day tabanag, Cedric? Ni mami ti damdamagag, sana da kayo. Kuha iho. Sagpaminsan pa nga mo awag. Sana kasi da ka na yung ti iaawag na. Apay, manutawan mo aya si Drake. 20. Matlagayam. Imposible nga iti day taatawan mo kat di mo payla ang maawatan ti makagapo. No apay asaanan nga agaw-awid ni daddy dito'y balay. Jack narudam mo. Ibagayo nga min atap na amok mo. Common sense mo Cedric. Ala. Husto day tan anak ko. Di yun pagrikyaran ti awan mat kaas-as kan nabanag. Ala, agrubot kayo kit dita ni Aldawan. Awan klase yu ita, iso asumurot kayo kanyak, ijay palengke. Tatulungan dak nga aglako, ijay grocery. Talaga akaimaamat ti ag negosyo anak ko. Pagkunaan nyo mat nga hinanang, Wen ata napadakkel mo matan ti mini grocery. Ada pa yan bakery kan laundry shop mo. ti amok nga rod idi kat jak kabailan ti ag negosyo nanang. Ngam kaasi ti Diyos, nakayak mat. Nagagat ka nga men anak ko. Saan lang aday ta? Amumpay adumiskarti iti biyag. Saan akas kadagiti daduma ano anya ti adda isulatan. Kasapulan mat nga min ti aggagat kan dumiskarte. Tani, talo ti pakpakanak nanang. Malaksid iti dayta, agad adal tapay. Ay wen nagastos ti agpaadal. Nangrunakit adadan iti kolehiyo. Nakunayo pa'y nanang. Saan na bali tainton makagraduar dan taon, si kantumatan ti agnam ay anak ko. Malamanan. Uray kaskasan o. Malagip ko tamat ti asawa.
Tunggal kastoy nga oras. Adda kami iti balkon ti balay mi ngagkapkape. Nakaragragsak kami nga agis istorya. Kadwa mi dagiti talong nga anak ni. Ngam anyan tapinanawan da kami imatlatan. Kat saanan ngagpakpakita. Ay, kumusta mat nga taitan ni Roland? Si Bibiyag pa'y nga ta. Nubilang ta si Bibiyag pa'y. Malaglagip da kami mat nga ta. Adda nga tamat pa nagbabawi iti kaunggan na. Ay, di kan mang namnama pa'y Estrella. At ka di pa nabati a pandesal para iti may sa lalaki amaag. Roland! Nagsubliak. Sa datapno umayak pakasigin ka, Estrella. Imayak, tapno may agyaman kan ka. Anya ti kayat mo asawan, Roland. Agyaman ak. Gaputaura imbati kayo. Saan mo binaybayan na kita nakta? Roland, Agyaman ak. Gaputa kabayatan ti palagragiragsak ko iti sidong ti sabali a babae. At dakamat ti toya lumablaban. Ganagsaksakripisyo para ka nagiti talungan nakta. awan rumba nga pagyamanam. Ngamin, obligasyon ko day takas inadagiti anak ta. Oray kaskasano, pagyamanak latta ta simangpet ka. Nga oray saan mi matan nga orayan ti sasangpet mo. Amo ka naladawin ti amin. Ngamsapay la ko ma, tama pa kawan na. Kapoy ti panang panaw ken panang baybay akkata kayo. Nabayagan ang napakawan ka, Roland. Nagyamalak Estrella. Awan anyaman na, Roland. Iso na lang ang taging galaangan di tati amin. Kayat ko asawan. Ditan mabalinta ag sinublian, wano agdan namanan. Mawatan ka Estrella. Di kagdanag. Tarespetuak day ta desisyon mo. Agyaman na, Roland. Aywan, kayat mo ka dita itimplaan ka iti kape. Ay kat pagyamanak ano kaya't nakpailang itimplahan iti kape, Estrella. Oh, at iti kape. Dayto'y matipandesal. Sambutam tanapudot pa'y. Saanan akas dito'y puso anabayagan alim mamiis. Siga talaga. Maalam pailang matimang rabak kanyak. Makaisa maklaan ngamin amang lagip itinapalapas, Roland. Pudno ti kunada. Asaanan ang maisubli pa'y tinapalapas. Ngam mabalin tayo asublian kan lagipan dagiti pasamak. Anang tud itiragsak kan saam itibiyag tayo. Los, anak ko. Wen, tatang. Siyak nga rod. Oh, kumusta kayon? Ay, nasayaat kami met dito. Temo ka into no may alawas pailat sang pumaw. Di kami nagpasundo iji airport. Saanan a sorpresa ano nagpasundo at tatang? Ay, muna ka, anak ko. Ituloy ta di tao nagtagsarita. Tulungan ka mang yun nagkadagiti awit mo. Agyaman na tatang. Ayan nga'y dagiti anak ko. Awan pa ni Pulain. Nasapa arimwar itay. Nagsaranuda mo ilang iti sasangpuyo ka ni Jordan. Ninanang mo mat, napan ije palingkay. Agawid siguro day dayan. Kasta ka di tatang. Kat, kumusta mo dagiti ubing? Saan da ka dimot lang ang anasukir kabayatan ti kaawan ko? Normal kadagiti ubing, wano teenagers, ama ko na. Talaga asukir da no maminsan.
Ang panagkunakesan mo't akas na dagiti apaw. Nasisingput damay. Sanda kami mo't nga ikan iti sakit tu ulo kanina nang mau. Nasaya at nga rod no kasta, tatang. Ay, mabit lang nga tapok kawak ni Jordan, Wan. Ay, Jordan, apok! Umay ka! Simbang putin ni Mamay! Ay na, nakatataarmatan ti anak ko. Umay ka man tarakupan ka anak ko. Kailiw ka una yung Jordan na kong... Ni Mami, sana ko nga ubing tapno arakupon nyo. Ha? Ay na anak ko, bay anak ka dilaang. Kaya't ko laang mat nga ipapas ti ilaw ko kan ka. Oh, kat kumusta nga iti panagadal mo? Okay, Mami. Umadanin ti graduation mo, saan ka di? When, Mami? Ay na, kamaudyanan na. Malpas ka matlaangan iti panagadal mo, anak ko. Agturpos kan. When, Mami? Kat di adim, anyan to nga oras nga iti panagawid na. Day tatidyak ka mo. Agawid tulat ta day dyan, itong kayat na. Ah? Aday tamad gayaman ni Pulin, Mami. Oh, pulin anak ko. Ada akon. Ah? Okay. Nasaya at mat kasi mangpit kayon. Welcome home. Ha? O sige, panawan kayo pa yan. Nabanuga, kaya't kontyagin na na. Ah, ay, pulin anak. Mabit lang. Bayaan nyo lang, Mami. Nabannog la siguro iso akas jay. Kasarita yun ton. Inton mayatan timud na. Ay na, nasaya at mo't ta nakaawit ka si kakaratkan anak ko. Wan nga rod nanang. Kasla ka ano laang day di pimanawak anag pa Japan. Babasit da pa'y ididagiti anak ko. Ita, dadakkel dan. Ay, baron ni Jordan, balasang matan ni Pulen. Dandanin agtorpos ni Jordan. Idinto ta, duwapay mat atawan ti palabsan, sakbay nga agtorpos ni Pulen. Wan nga rod nanang. Ngam. Apayan, anak ko. Nagunagmat dayta nasan na ay mo. Kaya't ko kumamakasarita ni Pulin nanang. Panagriknak kat kaguranak payla ang aging gaita. Gapo itijak panagawid ididebona. Saan mat siguro, anak ko? Panagkunak kat maawatan na mat ti makagapo no apay asaan ka anak kaawid ide. Kasla dinak ngamin kaya't akasarita itay nanang. Kasta talaga ni Pulen, anak. Moody. Saan ang maaawatan ti ugali na nang runa no kasya na bambanog? Awatom kadilatan di anak mo. Saan abalay takasaritak to inton madamdama? Ay na, nagbanglo mo day tatayo nga iluto mo anak ka. Makapabisain. Wan tatang, kailiw kumati agsida kadagitoy. Iso nga iso ti inlutok apamigatan tayo. Nagprito ak iti tuyo, kan nagilambungak iti okra kan talbos ti kamote. Nagaramid ak matan iti sausawan, bugoong nga dasili kan kalamansin. Ay na, nagimasay. Bakit? Umay kan tamangan tayo. Jordan, Pulain, umay kayo, tagigiddan tayo mangan. Wala ka, ay mabit lang. Tapal pa sa klabe ito sibsibugak. Nagbanglumat kan ti pamigatan tayo. Wan anak ko, mala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Oh, Pulin anak, umay ka. Agtugaw ka matditan, taigawan ka iti kanam. Saanan? Da kayo latan timangan. Umuna akon arumwar. Maladawak ngaminan iti klase. Nay, mabit lang apaw. Ada ka di par ikaw. Apay alablab sa mulatan, tinam. Saan ka kadi anaragsak ta nagawi din ni mamay, ha? Pulin anak, gumurgura ka kadi kanyak. Gaputa sa anak awit ididibong. Pasensya kanwan. Ngamin, Nabayagan day tabanag. Jakmat lang ninamnamat ti panagawid yu idi. Kan may sa, talagamat nga awan banak yu idi nga agawid.
Ngamin, awan oras yo kada kami. Inextend ti boss ko ti kontrata, anak ko. Dinobleda pa iti sahod ko. Apag husto mat idin nga enrollment nyo. Isu nga oray kayat ko kumanti agawid. Mas pinilik tinagrenyo iti kontrata para iti pagsayaatan nyo. Saan nga amin nga oras kat kwarta ti kasapulan mi? Gusto dahi tanading. Di man apaan ni mami. Saan ko nga papaan? Ibagbagak laang dagiti nagkurangan na. Gusto dahi tan pulin na pao. Sana nasaya at ipanagrekyaryo iti sango ti panganan. Tinasaya at agtugaw ka tamangan kapay sakbay asumrek ka iti pagadalan. Sa dino ti papanampulin. Nakapulis ka mo, anak ko. Rumara, at dating darak a birthday party. Birthday party? Iti kastoy nga oras. Adala mo ti rabi kan anya day taasuot mo, anak ko. Nagkiting a shorts. Sakit rum-rumwar tapusag mo. Mami, day tati uso ita. Ay saan? Saan ka rumwar, Pulin? Mami, saan akon nga ubing tapno ipagaldak kadagiti kayat ko ang papanan? Balasang akon, addan panunot ko. Amukon tinasaya at kan saan. Kas ina, madanagan aklaang iti posible ang mapasamakan ka, anak ko. Rabiin ngam rumwar ka pa'y laang. Kasanun no adadakas ang mapasamakan ka. Malaksid iti dayta, babae ka. Oo, ay kayo mat at talaga. Awan dakes ang mapasama kanyak, mami. Kabailak ti bagi. Pulin, anak ko. Pangasim, denggan na kumamat. Kas ina, karbangan kan responsibilidad ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Karbangan? Ha? Kaano yung pa'y anaadal day ta asao, ha, mami? Kaano kayong pa'y anagbalin a responsable kada kami kini Manong Jordan? Sipod pa'y idi, dalolo kan lolan tinangaywan kada kami. Awan ka idi kasapulan da ka. Ngamin, adda ka ijay Japan a makidedit iti agduduma a hapon. Apay nagsipat kayo ngay! Puno matibagbaga! Saan ka di? Amangan no nalipatamon ano saan agapo kanya. Saan kayo ang makaadal kinimano mo? Amin akin kinnan mo, allowance mo, dagiti badom, kan aminen nga addakan ka. Naggapo amin kanyak dagita. Gapo iti panagtrab-trabahok ijay Japan, magatang kan maaramid yo amin akayat yo. Kat! Basol mi nga root kasta ka di? Sige, mami! Ipagatayon ang maititad yung amin nakasapunan mi. When? Saan kami nga agbisbisin ka po kadagiti kwarta nga ipawpawit yo? Ngandi yung kadi amo ang mababain kami tira aramidan nyo. Sikat pagsasaritaan dagiti kaaruba. Ngamin narugit kayo kano ang klase ti babae. Awan sa bali nga isilsil po day tinagan nyo. No ditigya payuki. Mami, no amoy ala kumano kasano kasakit. Oy, awan. Kandil-dil na awan. Nagiti tataway taglawlaw ko. Pulin, anak ko. Nalinis ti trabaho kay Japan. Amo ti Diyos na ita. Sa anak akas iti pampanunutam. Nagtaod lang kadag iti nakatalti di ila na day tatamag. Siyak tinam. Isu asyak nga rod kumati padyam. Huston, mami. Jakon kayo tadanggan pwede bagam. Sige, Pulin. No talaga di mo manusan dagiti sayang gusang titataw ka po kanya. Nawaya ka apumanaw dito'y balay. No kayat mo,
Agawid ka iti ay anti awan sirserbi na nga, ma'am. Aramidam no anya ti kay kayat mo. Makaamukan iti biyag mo. Pudno nga imbati kayo iti. Ngam sa anak balin adakas nga inakada kayo. Dayta titandaan ang pulin. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya, Val. Awan ang yaman na, babe. Ay, ayatan ka unay. Isodyak maumang o may mang sundo kan mangitulod kan ka. Pasensya ka na, babe. Saan ka na po nagandita balay? Amumatan at ni mami. Okay lang, babe. Mawatak mo. Agyaman nak, babe. O sige ha, bumaba akon. Itikas na, makaawid ka matan. Okay, babe. I love you. I love you too, Val. Agan-anak ka. Pulin, Mami, sa dino tinagkapwam. Apay nga itakalaang. Alas 3 iti parbangon. mabaling ka di, Mami. Nabanuga, kayat kun ti aginana. Kas itinakon-akon, saan akon nga ubing, amok tar aramida. Pulin, anak. Saanan amay parbang tar aramidam. Agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Igaad mo kit di ti agadal. Anyan tulaangan ti masakbayam iti daytye aval. Agad-adal kayo pa'y laang. Ngam no umasta, kaslaadan maipagpanakal na. Nakapres-pres ko. Day takot ti madikada kayo. Naglaing kayong agdilaw. Isuan na lakada kayo mat adilawan dagiti taptao iti aglawlaw yo. Awan ser-serbi yung ina. Oh! 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 Saan kayo ang makasumbat? Ngamin, pudno amin nga ibagbagak. Sa anak-anak kurang kada kayo. Pudno asaan kayo anakadan na iti mano atawan. Ngam inaramid ko mati amin. Tapno agbalinak anasaya at nga ina kada kayo. Pinagadal kayo. Kinawasan. Inikan iti pagtaangan. Inaramid ko ti amin akabalak. Tapno maipay ko ti pagkurkurangan ti awan serbina nga amayo. Ita, kasto iti subad mo kanyak. No awan ser-serbik nga ina. Sige, lipaten na kun kas inam. Talipaten kamatan kas anak ko. Oy, friend! Apa yan? Nakadaadayo, tinakaiturungan ti imatang mo. Adda kagaya man yoli. Nagapa kayo manan ka ni mami? One friend. Saan kaming agkin kinaawatan ka ni mami? Kasalumat namin. Kanayon nakakontraan kadagiti kayat kong aramidan. Kaslaubing ti pampamayan na kanyak. Tiam mo na siguro. Masulnitan na dagiti panawan nga awan itidan nami. Gapo iti panang talikod na kada kami kin ni Manong Jordan. Si kamot, friend. Saan na kayo mat at tinalikodan ni Auntie Luz? Saan aya? Nagtrabaho iti adayo, ta para matla iti masakbayan nyo ko ni Manong mo. Kan may isa, pagrebengan mo dagiti naganak abagbagaan dagiti anak. No amuda, asaanan na maiparbong tararamidan da. Isakit mo pa'y laang ni Mami. Sika nga talangan tagbaling nga anak na. Ay na, numabalin la kuma Ay, nagasat ka kit Ngamin, ada inam amang isaksakit kan ka. Siyak ngay, ulilan adamang. Ubingak pa'y dinatay ni nanang ko
Naragsak kaya ti ada inana. Di ada gay aywan wag sakit ka. Ada madandanagan, numaladaw kang agawid. Oh. Saan ka nga agsayang pa iti panawon mo, friend? Agpakawan ka. Kan mamakawan ka. Agsalita kayo itinalapat ka ni mamim. Sakbay amaladaw ti amin. Talaga nasakit yung ulo ka. Nasakit tintero abagik. Kasi nadyak ka ba ilang ti bumangon. Pulin, anak. Apay nga da kayo manan dito eh. Inlutuan ka itilugaw, anak ko. Ala, kanamon, itikas na daras kang umimbag. Nabara ka pa ilang nga. Apay nga ingat na asaan abo mabati gurigor mo. Saan siguro ahusto ti panangaywan nyo? Amom, anak. Awan ti ina asaan nang ammo ti mga iwan iti anak na. Amok nga aging gaita. Kat gumurgura ka pa ilaang kanyak. Pakawanan na kumaan, Pulin, anak. Amok adakkel tinagkurang kada kayo kinimanong mo. Ngamsapay kuma, talipata mo dayta. Ipatpatag kayo unay nga anak ko. Ikanak ko maitigon daway. Tapno sulnitak dagiti nagkurangak. Mami, pudno ka di nga ipatpatagnak. Saksi ti Diyos, Ana Marsua. No kasano ti kinapatagyo kanyak ngagkabsat, anak ko. Ipatpatag ka unay, Pulin. Da kayo kinimanong mo. Uray kag anak. Saan to nga agbaliw ti panang ipatag ko kan ka? Kinapudno na, Mami. Ipatpatag kayo matunay. Ngamjak kayat nga iparik na. Ngamin, mabuta nga. Tamang ano panawan da kami manan. Kaya't ko unay amarik na ti pamatag ti may sangay na. Ngamjak marik na. Ngamin, kanayon kayo nga awan itidan nami. Sapay ko matasaan kayo na pumanaw pa'y. Dito'y kayo langan, Mami. Sumagmamano langan atawan ti orayan. Makatulong kaminton kan kang agbiro para itigastusan tayo. Saan ka kumana pumanaw, Mami? Please. Pulin, anak ko. Napakawan kayon, Mami. At pakawan ang dakmat ko mga kadagiti na ipagkakanaramit ko. Pakawan ang kapot na naglablabas. Kan iti kinasukir ko nga na. Si sasagana ak ngagbalbaliw. Agsingsing pa na kun. Basta ikarim asanda kami na panawan, Mami. Di ka agdanag, anak ko. Saan kayo napanawan? Saan ako nga agsubli ijay Japan, tapno agtrabaho? Talaga, Mami? Huwan, anak. Ikarik day takan ka. Kanayon mo kumaalaglagipan. Nga ipatpatag kayo kinimanong mo. Pulin, anak ko. Kas iti inkarik iti anak ko, jakon nagsublipay ijay abroad. Kat manipod idi, nagbalinan anaragsak tilangan-langan mi kadagiti anak ko. Adamat basit urnong ko idi, iso ti inaramat ko, anang bangon iti basit a negosyo, nga aging gaita kat iso pay laeng ti pakakumikumak. Naragsakak, ngamin, napagturpos ko dagiti dua nga anak ko, nga uray awan na itulong ti amada. Kat ita,
agpadan nga adda natalged a trabaho dagiti anak ko. Arig na ket agkurno met ita dagiti tattao anang sasao kanyak idi itiliklikkudak. Kadagiti anak nga agdengdengeg ita, awan sa bali nga inak ibaga, no di ti panangawat yo iti sitwasyon dagiti dadakkel yo. Kanayon yo kit di ida ako mustaan, ngamin isulaang tiliwliwada iti ballasiw taaw. Da kayo ti pigsa kan inspirasyon da, kabayatan ti panagtrabaho da. Agsingsingpet kan agadal kayo ta para matlaang dayta iti masakbayan nyo. Kadagiti met nagatal ti dila na nga tila aramidan da nga istorya, sapay kumata agbaliw kayon. Saan anasaya at ti agparbo iti sao, ngamin sigurado nga pagbabawyan yun to inton madanon ti aldaw. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti nakangeg. Toy pagayam mo, Luz. Anyan, nabartag ka manan, Darwen. Saan mo na nanang? Slight only. Iti namin saan nabartag ka manan anagawin. Apay, ada ka di parikot mau. Awan. Ako, naimasak lang ti nakinom ka dagiti friend ko. Ay, unay kalaki din aya. Kaya man nagamit ti panangilukat yung iti rin daw, nana. Sige, panawan kayo tayo nakitisilid ko. Akaturturog ako. Ay, kain ka pa'y mangan Ada pa'y manabati si Daam. Nagluto ni tatang mo itay. Sigurado nga arak lang manan ti kinarga ti tiyan mo. Mangang kapay, sakbay amaturog ka anak kaw. Nasaya at mat na nakariing ka na din ko. Sigabot ka, manang. Manumatan nga aldaw, amadmadlaw mikin ni nanang akanayo ng ti panagin inom mo. Apay, ada ka di parikot mo. Ibagam no anyaman dayta. Awan kami ngaminan ka ni Beverly. Anya? Jack maklong tinaramid na kanyak. Pampanunutot no niya tinagkurangan kan ko na. Tapay ngayon sukat nak. Tinasakit. Amok pa'y tinangi sukatan na kanyak. Anya? Nagsakit na panunutan manang. Ngay ti manu atawan. Akaayan ayat ko. Naramid na kanyak ti kasjay. Jack mo no niya ti ramidak tap no may liwliwag ko ti riknak. Iswa ka na yun ti panaginom ko. Asigod mo ta Jack aramidan. Kasta ka di. Anak, talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para ititunggal may sa ading ko. Sana bale. Patyak ang makasarak kan tumatlang iti babae ang mangayat kan ka itinapod no. Manang. Di mo ko mapagpapasan ti bagim. Si kan tumatlang ti agbalin ang nakakaasin no bilang laang. Igaed mo kit di ti manggad. Igaed mo ti agtrabaho. Saan aday taagin inom iti arak tar aramidam. Makadadaal iti salon at dayta, Darwin. Nabartag ka manan. Nanang. Ay, uunay kan anak kaw. Di mo kumamot papasan ti bagay. Gapulang iti panagsinayo ka ni Beverly. Nagsakit. Nasakit din naramid na kanya. Awan lumasping di kinasakit na nanang. Ada akong dita anak ko. Maawatak tirik naam. Agam ti bagim ti nakakaasig apoy ti daytangar aramidam. Aklunam kuman asaan nga iso ti babae aparaken ka. Nanang. Pag-aasim ta isarding mo kumanday ta panagin inom mo. Awan na sayat amaited na iti salon at mau. Don't worry. I can manage. Awan ti rumbo nga pagdanagan nyo, takabal ti bagik. No ti pa nagkunam ket awan ti agbalin aparikot gapo iti inaldaw a panagin inom mo iti arak. Nagbigdot ka.
Nakarkaro kit di ang agparikot ka. Tamangan kit di no makaala ka iti sakit. Maala, ika maturugan. Baliwan tanto langan ti agsarita inton mausawan ka. Ada napatag nga ibagakkan ka, Darwen. Imawag ni Antim Delia ijay Canada. Ang mga numayat ka nga agabroad, anak ko. Inawagan namat lang ka no ni Joshua kasinsin mo. Kayat namat ka na. Isuamayat ka matan. Dua kayo amapan ijay. Ay, kaya't ko launa nanang. Iso na lang tapare ko ti magastos. Nang runa kahit amutay matadakal ti magastos ijay. No may papaniti gastusam. Awan pagnanagam, tani Antim Adelia kanun ti makamoy ti amen. Nagsayatan ngayon kas tananang. Isumot lagayam nga umawawag kanyak ni Auntie Delia, hindi na minsan ngal daw. Ang jak na sungbatan. No umawag tumanan. Sungbatam, tapno makapagsarita kayo anasayaat. Wala na. Interesado akmat iti imbaga ni Auntie. O anya, disidido ka kadi iti panag-abroad mo, ading ko. Uwan manang, nakadesisyon akon. Nasaya at nukas na. Ayun gayam, kumusta mo tan ni Beverly? Talaga ka di nga awanan damag mo kankwana. Awanan? Iso pa iti may sa pangayatak ama pa ni Canada. Tabarang ijay. Malipatak mo tan ang mamimpinsan ni Beverly. Darwin. Aging kay tamanang. Nasakit pala ti inaramid na. Nang runa, kat amok mat nga impay ko amin akabalak. Tapno agbayag ti relasyon mi. Nga mawalat ta. Ana, di mon panunutan dahit na ading ko. Nalabit asaan nga iso ti babae aparakan ka. Kan saan akas di aklase ti babae ti paglitayam. Addan tulat ta dumtang aparakan ka, ading ko. Hello, Auntie. Hello, kaanakan. Kumusta kan? Okay lang, Auntie. Kat kasano dagiti papelesyo. Nalpas ka din. Uwan, Auntie. Naisaga namin kini Joshua ti importante nga itugot mi. Nasaya at matnukas ta kaanakan. Mala, enjoyin nyo nga ro, tinabat-bati nga aldaw yun dita Pilipinas. Tane, manulangan nga aldaw. Umay kayon dito, oy. Uwan, Auntie. Di bagbagakan ka pa sa lubong. Adda ka de. Uwan, Auntie. Nagatangkon. Dasayat nga rod no kasta. O sige, umawag at tumanan sakbay ti flight yo. Uwan, Auntie. Agan-anad kayo dita, ha? Bye! Bye, Auntie. Manulangan nga daw ti urayan ta kasinsin. Ag-flight tan. Uwan nga rod, insan. Kailiw kong tulakit dimot dito'y lugar tayo. Nang runa, dananang kan manang tina. Naku namon insan. Ang ningay Beverly. Amangan no kailiw mo to. Ha? Lipato mo na dyan kasinsin. Naragsak ti papantay dyan Canada. Dumang amin, no da pang panunutan dito ikat. Araramid at amin. Mamalipatak lang ni Beverly insan. Agam, saan matakas ka rin na basta malipatak. Ngamin, inayat kan impat patag kumit iti kasta unay. Sana bale. Barang makabirok kanto iti Canada iti balasang. Diyan na sing-singput. Kaya napimpintas ngam ni Beverly. Sika talaga insan. Trabaho ti gagara tayo jay. Saan kita babae? Ha? Agad nayon nalatan na. Kanayon kayo kumangaagan na di jay, anak ko. Uwen, anang. Di mo kumaliplipatan ti umawag kada kami no adda bakante nga oras mo, ah? Uwen, anyalaki din na ni Manang. Apay malipatan kayo aya? Ipalpalagip ko laang ading ko. Kan may saan ko maanatangkan ti ulo yu ijaya. Itikas na saan nga agong ungat ni Auntie Delia. Amangan mat no isang putyo pa ilaang ti kinamamartak yu ijay. Ni Manang met. Ay, pudno ti bagbagan ni manang mo, anak ko. Nang rona kat agkadwa kayo ni Joshua. May samat day jay nga umaarak. Di kay kadiagdanag. Ikarik nga ipamaysak tag trabaho.
Welcome to Canada. Ay na. Nagtataer kat dagituyan akakaanak ka. Agyaman kami, auntie. Ay, siyempre mata, auntie. Kat, kumusta ti biyahe yo? Ay, kaskada kami ngagdadamo. Medyo madanagan kami, auntie. Ay kat gagangay na lang dayta, tadamo yo. Nga mairwam kayo to. Ala, intayo nga rudan. Agur uray ni Uncle yo ije balay. Nakasaganan ti pagsasangwan tayo. Kasinsin, idi madama tayo ngagpurpuros iti prutas itay. Nadlaw mo ka di babaya na kabado iti nangisit? Nadlaw ko man tayo dyan, san? Nagpintas nga rod. Apay, kursunadan. Ibaga matay amu ka kan kwa na. Siga kit dimit. Damdamagag lang. Katanya kumaga po damagam. Saan mo akursunada? Sana ya? Damag nga rod. Awan mo't dakas na. Sana ya kasinsin. Panagkunak kahit Pilipina day jay. Insan? Madlaw iti lang nga na kahit. Morena. Isumot lang ti ko na kasinsin. Ay, jak malipatan ti lang nga na. Ay sus! In love ka man na insan. Nice meeting you, Sheila. Kastamat ken ka, Manong. Darwin, kunamlata kanya kon. Agkatawan ng talaang mat. Awan kaya, manuti tawin mo ngagtrab-trabaho dito eh. Talo atawan ko dito yan Sika, panagkunak, nabiit ka pa'y dito Gusto ka. Nabiit kami pa dito eh. Nung makit-kitam di ka na yung ko akadwa, insan ko na jay. Kasta ka di? Maragsa ka nakamakaamamukan ka, Darwin. Basta akmatkin ka, Sheila. Naku na ni Joshua kanyak. Anagam-am mo kayo kano iti may sabalasang. Ngagtrab-trabaho matlaang iti pagtrab-trabahuan nyo. Talaga mat ni kasinsin Joshua. Impakat naman ang tikinachismoso na. Awan matdakas na, Darwin. Naistorya na lang mata. Sa bagay mat kit yan, te. No sa anak nga agbidot, ni Sheila ti bagbaga na anam-amom. Di natayag a medyo narapis. Uwan, ante. Husto kayo. Kunak tupay kat. Pilipina mo't lang day jay. Nagamam mo kamin iti na minsan, idinapanak ijay farm. Ay gayam. Nasao ngamin ni Tina iti kanya. Nga dakayan ayat mo iti Pilipinas. Kumusta kayo mataan? Oh, amangan kit di mat no adda makunana. Numakiam-am mo ka iti sabali abalasan dito eh. Kuante, sakbay ngay mayak dito eh. Awan kami kini Beverly. Kanya. Insukan lang iti may sangamam mukmatlang. Iso ti dumaan na ngayatak nga umay dito eh. Barang malipatak ti amin. Ay, kastag-ayam kanakan. Ala panunutom latan asaan nga iso ti babae aparakan ka. Anya ti ammo tayo. No dito'y mo amasarakan ti babae akagasat mo. Ni Antimat. Awan makaibaga ka anakan. Basta agagat kan igaad mo ti agtrabaho. Dumteng tulat ta ti babae aparakan ka. Hello, Manang Tina. Hello, ading ko. Kumusta kan? Okay lang, Manang. Da kayo ngay. Ni Nanang, kumustan? Nasaya at kami latama, ading ko. Kat, kumusta mo ti panagtrab-trabahong dita? Okay lang, Manang. Saan una yan narigat ti trabaho dito eh? Saan una yan nadagsen? Makaina na kami itinasayaat. Nasayaat nga rod no kasta. Ibagamlatan kini Auntie Delia nga imawaga. Pakumusta am tumatan da uncle. Kastamatan ni Insan Joshua. Un, Manang. Ala, agan anad kaya kanayon dita ah. Wen, ading ko. Awan ti rumbang apagdanagam kada kami ditoy. Si kakit di at agan anad dita. Un, Manang. Nagdatonak nga ta ka ni Sheila. Ada nga tanam namak, insan. Itikas ta kinatayar mo, insan. Imposible nga awan. Narigat timang namnama, insan. Ang rinugyam ka din ang nagdaton? Saan pa, insan? Nagkaboy ka. Rugyamon, insan.
Iti kasta, addan tumutan mayam among kadaan ti, sakbay iti panagawid tayo di Pilipinas. Aramamon, tapno di da kaunaan ti sa balay. Narigatan, sapay nagpintas ni Sheila. Nasken ka di pa ngay pakitak ti seno Marco kan ka? Tapno pa tiyan nakawan asawa? Si kakit Dimet, angaw ko lang dayjay. Si kakit di amang ano addan asawa mi di Pilipinas. Awan, ura ipakitak mo't kin ka ti sino Marco. Kas makita mo to, awan pa'y singsing itiramay ko. Kano daman asawa, kanayon ko mga stress ti rupak. Ang saan met? Saan ka di? Anya? Apay, makapa-stress ayan ti da asawa na. Depende. No, adapan nakabalin na, ket umanugot ka. Ang mga namabalin ti agdaton kan ka, Sheila. Ha? Iti kasta, agbalinan ang marriage certificate ti sino Marco. Ken madan mo tin iti singsing tiramay ko. Ken tiramay mo. Anya? Anyang iti madamag insan? Agayan ayat kayon kani Sheila? Ay, saan tayo nga ro insan? Abay, nagkapoy kan? Sana bale? Mariknak mat nga da panagayat na kanyak. Kaya't amok nga iti saan nga agbayag. Aklunan nak ni Sheila. Nasayahat mo ka sa insan? Sigurado ang maragsakan niyan ti Dilya numamuan na. Saan lang nga niyan ti Dilya, ha? Maragsakan tumot dananang kin manang tina. Iti ngamin na minsan nga imawag da. Naibagak nga dan sabsabungat. Kastaya, ket aramidem nga rudon ti amin akabala minsan. Tapno mapaguan mo ni Sheila. Iti kasta, adan ton yawid mo, inton agawid tayo di Pilipinas. Tapno malanitan man ti buksit. Kan makaigam man da tayo ni ti sikat ti balasang. Ay, ayatan ka mat, Darwin. No kasta, agayan ayatan Sheila. Uwan, nabit pa idinagdaton ka kanyak. Ngam, saan ka mat ngamin anarigat nga ayatan? Diyak ilibak nga ididamo pa lang. Nagayatak matan kan ka. Agyamanak, nakaragragsa ka kitang aldaw. Diyak may ladawan ti kinaragsa ko. Yes! Yahoo! At, Tangiwat mo! Ha? Kamabain ka dagiti aglablabas dito'y park. Pasensya ka na. Nalaos nga mintiragsa ko. Kasta akmat Darwin. Kat sapay la kuma. Ta saan to apulos nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Sapay kumata dinak to ikalang. Sapay kumata dinak to paldaangan. Saan to Apolos? Gapot na nung siya ti agayat. Itad ko ti amin, Sheila. Diyak kaya't alokon ti babae nga ayatek. Kat sapay la kuma. Takasta kamat kanyak. Ikarikday takan ka, Darwin. Maragsakan ak unay iti day tangay bagam kanakan. Agyamanak, auntie. Ay katagkalay sa kayon Ha? Agkalay sa kayon ditoy. Sa balin tulaangan ti selebrasyon ije Pilipinas. Agurno nga paimot auntie. Bagam tulat tano nakasagana kan kanakan. Tumulong ak iti magastos para iti panagkalay sayo. Agpaiso, auntie? Wan kanakan. Saan nagngagangangaw? No kayat mo oray itan. Iti kasta, malpasan. Tinapatag, makaala kayon iti legal a papeles yo kas agasawa. Sumarunon ton ti selebrasyon. Agyaman ako na auntie, ay. Ang nako na ni Sheila, nga ijayton Pilipinas ti kayat napagkasaran mi. Kasta ka di, ay katawan parikot iti dayta kanakan. Umadanimatan ti panakalpas ti kontrata yo. Agrenyo kayon tulaangan kalpasan ti panagkalay sayo ijay Pilipinas. Manula ang aldaw tinapalabas, manipod na kaawid ka. Ngumapay kasta tilangam. Kasla saan ka mat anaraksak ading ko. Kuha manang. Apay, ada ka di parikot mo. Saan nga mi na nagparparik na ni Sheila?
manipod nagsina kami di airport. Ah, ni, abay nga eh. Anya nga to na yung naksarungkaran. Asidaglaang mo ti ayanda. Amom ka di ti eksakto nga ayanda. Naibaga na ti barangay da. Biro kaklatan. Ay katmapan ka ah. Kaayan ayat mo mat. Di adda nga rod karbangam amang birokan kwa na. Itikas na, maamuam matlaang no anya ti makagapo no apay asaan matan ang nagparparik na ako nam. Amangan ket dimot no adda parikot na. Asaan na la maibagakan ka. Wan manang, mapanak inton bigat ije lugar da. Apay nga da ka dito'y Darwin. May ka, di mo man lain pa ka mo kanyak. Kasano, kat di mo matsungsong bata na gitiawag kan text ko kan ka. Kung naklakid din nun niya tinapasama kan ka. Asino ga ayam di lalaki akapampanaw na. Kwa, pakawanan nak Darwin. Nagilimadakan ka. Anyat ka't mo asawan. Inayat ka mat, kabayatan ti ka data ije Canada. Isulaan ta, jak nalapdan ti riknak. Iti nagkita kami manan iti sigod akayan ayat ko. Anya, Pakawanan nak Darwin. Ngam ay ayat agpailaang ni Richard. Pakawanan nak ko ba? Ngam saanan amatong paltikalay sa aplinano ta. Idi ka at datay di Canada. Gapo itinalaos apa nagayat ko kan ka. Naaramid ko tinagiliman. Sheila. Sapay lang ko matamaawatan nak. Kang runaan ti amin. Sapay lang ko matamapakawan nak. Agtali na adlaangan ken nilagip dagiti naragsak ana palabas ta. Ket agyaman nak iti panagayat ken panangipatag nga impakitam ken impariknam kanyak. Kabayatan ti kaadda tay jabalasiw tao. Lading hitak ngam natulagan ti kalay sabi ka ni Richard. Sorry talaga, Darwin.